RVA lisu sede na lo seketiasu timu kwa tiama abama izanzabu ajisu te khwa ninsai te khwa khurso chami kwa bi edi sahangwa tsishiko te jini jude kathasu sishesu bazil chami ni tude tsai chama gudungu edi sahashi sihi ko te romawati valence nya messi le hukama wuni shilyama ngalo gulunga mawuni romawati ishinya diodosiam phyolama ngalo tewati nya sba yesu nya visama nga bi mami chasu are news zote manishisu wati thiro ngalo sishesu barzinya edi sahak shi tsukukote spa ne kwa imulyama mi ngalo ukane sishesu bazei chopenga ma nazelo pekwa bi sishesu Gregory nya Constantinople pekwa tipada phyolama ngalo tipada Gregory nya Constantinople tipajiwa bi kusote khobumuka ma jete Catholic Jesus nya amyama tiama mi ngalo tipadanya hinzaza kwa tiasin vusami meka ma mi ngalo tipadanya sarutiko de vusa chute Jesus bute chamaga ma mi ngalo wakujabi misati dote tipada tiahi kwa ikama mi ngalo tipada Gregory nya Constantinople pekwa vusami meka ma liko mabiesite Constantinople tilopenya Catholic Jesus phyolama mi ngalo goti jikwa Romawati Diodorsian nya Arrhenius zote tosin Constantinople peda kwa bi wakuhite Catholic Jesus bu lepekwa lejuka ma mi ngalo mamu shamajute tipada Gregory nya asha maina mukwa jisin tiaga ma mi ngalo tipada nya ihwa kodu loyama jikwa chi wakusin tiaga ma mi ngalo tipadali jeni chute kataka ma thu bota ma de Jesus zabu amnya chi silyama mi ngalo edi sahaku tsiti kote tipada Gregory nya sipane ko imulyama mi ngalo usama ngabi chama Arrhenius zote sishesu Gregory nya tosu ngama wuni the Greek Catechism kusonya mi gama mi ngalo jeni chuikwa kuchi dama mapada bi mi gama mi ngalo tipada Gregory nya sishesubu alibi sojo setiakama chute tukwa bukama mi ngalo chilama de sinama natini kwa ngai mi kuso chami de sai chama gudungu nalo kor glaso ajisute akhu shamwa